Menteri Badikmi ya ketenat kami lakai ke Sarkar Jilla Meghalaya lapan mana bak Sarkar kan ajerap Sipaulak iki kenoni lakai ke balak Bandung Sika I-League Second Division Sau Paulang iki balak Bandung Sika Lempung I-League bat Siklor ya ki bapoi Sika Lempung Indian Super League. Ya kani Menteri lapan mana hak jelang kitbok ya karanti Sport and Cultural Club ke maula merpegi Shillong kabania aireng hak Lempung ilakai kini rung Sika Lempung I-League arajar poi keban sedang nadu ke South Rig Urisau hadu Atlantic Urisau arajar poi Habangalore Karnataka. Hak jelang kabalong Hajawar Nehru Sport Complex 10 ground balapan long dakatna Directorate of Sport and Youth Affairs ke Sarkar Jilla layadan langru do ba penyat singsiam chairman ke KHDC kakong WMS Board Director ba Larsing M Sawian Presiden ke MFA lembat kiwi-kiwi. Nado pengasimti ke kampung Sports Minister. Ngamdon kampung andai tu kana. Kila de betu ngadai uai mensua. Ngai lekai nang ambil lekai. Ngasu tu ia ke jeng jeng ki klub. Balai ki klub ki kelam no ani tu bistang linti. Piong ka lajong, piong ka rang dajit, piong ka royal wing do, piong ka langsning ka banga ngalong jen sekretari daki nyau prasnap. Ni kelam no namar ba ka Sarkar kamdon kata ka ketika diang banyarap lam. Ya kani ki cuy kran nakapot skapot. Financially ngani tu ipi kadai ke bakta tam ya ki klub baro adu bikim layan. Kan no lele hadian balawan ke ISL. Ki klub ki barit ki bariang ngani tu ipi ki company he kim da pai mak show. Bar ki lapai tang sita ki klub ki bahe. Dei na ta kadaw ngani tu ipi kani kalong sibenta ke jingdu nong ke bakrau. Den rai ngasgoling opat baki wei ki state apakah re-India ka bayit ke jongi piong ke Goa piong ke West Bengal kidon kata ke jingirap ban bakin debu kerpang kalau kenja insentif baki ai sepok ki klub tebalai mengihang ningim lah dai nata kadawan itu ipi awara jat perang abu ika proposal naga benta banirap ya kini ki klub ki belit ile kai haki level ke bahe kembut ke second division I-League kibelek kai I-League bat kumju kibanyeli syubu naladan ke tim kibanyelek kai ISL dengan kuah banong ipi kendiat kalau nggak kubor kaba kemen mentara seni bangyo ya kan ke platform banginya nduk langkum ni bana kalian ke jonga kalau ada propose bat kali kan urlong bat kaniat no dadu mentar seni bayar ki klub kibelek kai second division ngin ai Sipaulak tingkah ya ke klub ke qualify ke I-League ngin ai Sau Paulak tingkah. Bad ya ke klub ke bilek kai ISL ngin ai Sikur tingkah. Kata kadai ke official ke ba announce nga mata resmi nadu menta nang ni syakmat. Namar ni sutu syai ngong ipi ya ke jing kata ya ki klub ki bilek kai. Kamtam football kadai ka kabakta adu kata tak jinglut itu ipi ngala penya ngaladon apa kalang sning ngani itu ipi nadien mengiwan apa ke Santosh Trophy tournament imeng ipen biang ipen bet ya Shillong lejong bat ngalet ban simti ya ke kam jeng sekretari ya kalang sing football club bat bila ban mundur mengilek kai Shillong Premier League ilut Sikrur season jinglut ke belah tak ba ke Shillong lejong ke penil gaya kai I-League Sausan Krur bilut mo laban palat ya kata don gisnam go palat isu petka tinai gini gila ban yang mdai ba ngikran ya kene mdai ba ngiong ya kene bagi perkhata mantan football na kaliang Sarkar ni perkhatlut ya baro kicingilek kai baro ki disiplin ki ba pitip syai ban kaliang Sarkar lingba ka kilo India ngiladap ban identify ki katukan ni teligi disiplin ke boxing ke archery athletics bangin kitangla ban kintiu ba football kalong lagajong ke benta kadai ke bedon kam namar ngi ba hapo ke state ke jongi ke football kadai ke jinglek kai ke ba baro kinong song gi ni hapan persyang umdai tang ya ke klub berhenti ladadon ki klub ki bami syakmat ru kalong nakaliang Sarkar kalong bakloy banirap ban kentiu yakini ki klub ki bumi syakmat